السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله سبحانه وتعالى حديث القدسية برميني حديث القدسي بزان الله هبرا أغانتو إشكو بشك بيت الحديث القدسي بزان الله سبحانه وتعالى هبرا قرآن نهي إن الله سبحانه وتعالى هبرا كنبي صلى الله عليه وسلم مخاطبي كتا الله سبحانه وتعالى حديث القدسية برميني كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله سبحانه وتعالى فرماني غي وشتين درستي عمل هرچی کے عملی انسان کنتے هرچی کے عبادتی انسان کنتے انسان وطی وستایا مگر روچگی منی وستائی بگر روچگی منی وستائی. الله فرماني روچگی منی وستائی و ای موز و اجر ثوابا من دیا. چیہ روچگی ایک ہنچی عبادتی انسان وحدی کے روچگ بھی خالص الله سبحانه وتعالى وستا. اگر لوٹتے ہیں وہ تو روچگی پروشتکا اگر بلوٹیا وارتکا کس سی نہیں کسی نگندی بلے روچگی الله وستا الله سر ایمان ہستے الله ازانتے کہ فرضی من سرا ہمیں وستا الله سبحانه وتعالى روچگی دوست بھی الله فرمانی روچگی منینگے روچگی اجر و ثواب من دیا. اگڑا روچگیات چی بایدے ما بسکیں کہ میں درستی عبادت نماز ذکر صدقہ قرآن وانق عمرة وحج درو الله سبحانه وتعالى واستببا خالص عبادته ما بكني الله واستا الله كرر سبحانه وتعالى هما عبادت قبول لبانك خالص الله واستببا. دقيق حديثي الله سبحانه وتعالى برمني من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله سبحانه وتعالى برمني قلت مردم كعملي كا عبادتي كا دقرا مناقو شريدار كنتي ما أيو أي شركة يلو كنا بزمن حاجت نيستي إي عملي وإي عبادته أغانتو دقرا الله هاقو هور بكني وتي عبادتان توكا. النبي صلى الله عليه وسلم حديثة برميني أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فلما سئل عنه قال الرياء. نبي صلى الله عليه وسلم فرماني قشت منا گیشتر شما سرا چی چیزات روسی قشت کسانی شرکه منا گیشتر شما سرا تروسی وهدي که جست کنک بی کسانی شرک چیه گوڑا فرمایت نبی صلى الله عليه وسلم قشت الرياء چیه ریا ہمیشہ تو عبادت کنے تو روچگے تو مثلا روچگی دارے یا کہ حج روے عمرہ روے صدقہ دے عبادت کنے اللہ واسطہ بلے تو واش دگے منا بگندا دگے صحیح بما دگے منی تعریف پہ بکنا کہ عبادت کن گائی تو اللہ واسطہ کن گائی بلے تو واش کہ دگے تر بگندا دگے بزان انتے ای چیزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسانی شرک کی و گیشتر منا چومے سرا ہمی چیزا ترسیتے چیا انسان عمل قبول نبا ہمیں دولت کے تی روچگی رمضان خالص اللہ واسطائی ہمیں دولت سجی عبادت اللہ واسطہ ببا گوڑا روچگیا چی بائدے میں ہمیں چیزا بسکیں کہ میں درستے ہر چی کے عبادتاں صدقیاں روچگیاں حج عمرہ نماز اللہ واسطہ ببا خالص اللہ سبحانہ وتعالی واسطہ ببا نی اللہ سبحانہ وتعالی میں عبادتاں قبول لکا.